Binmaley Tourism, Ma'am Jennifer Tawasaw, LGU Sector. Mrs. Binmaley Sigay, Vilma Agustin, Business Sector. Mrs. Binmaley 2024, Miss Imelda Titi Vera, in Education Sector. Binmaley so sa Mario Marwatan Sudayagan na simpi ulit Ibali ni tuloy kinsang kailimitan na namyo'y likat ni Manlagapay iwawatan Dayagan Binmaley mi Galila dyan Magayan